Il-Gvern Malti u l-Universita Queen Mary ta' Londra firmaw il-ftehim li permezz tiegħu l-iskola medika ta' fama internazzjonali Barts se tiftaħ l-ewwel fera tagħha barra ir-Renju Unit. Dan f'dak li qed ikun meqjus bħala l-ikbar investiment dirett barrani li qatt wasal f'Għawdex u li se jara wkoll il-bini ta' Sptar Ġenerali ġdid tal-ogħla livell b'450 sodda. Barts li hija meqjusa fost l-aqwa fid-dinja se tkun qed tiftaħ il-bibien tagħha f'Għawdex f'Settembru tal-2016 biex tilqa' l-ewwel 60 student. U ppjanat li f'5 snin l-iskola tilħaq il-potenzjal tagħha bi 300 student fis-settur tas-saħħa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-ftehim bħala mument kruċjali li se jolli livell tas-servizzi tas-saħħa f'Għawdex għal wieħed t'eċċellenza mondjali. Il-ftehim jiftaħ ukoll il-bieb għal investimenti oħra fil-qasam tas-saħħa li b'kollox ilaħqu l-200 miljun euro. Fosthom hemm inkluż ir-rinnovar tal-Isptar San Luqa. Huwa saħaq li bil-ftehim il-Gvern se jkun qed jisfrutta niċċa ekonomika ġdida tat-turiżmu mediku, niċċa li permezz tagħha Għawdex verament jiżviluppa f'mutur ekonomiku għal pajjiżna. The medical school will be part of a cluster that will comprise of a general hospital catering for locals and people from abroad. The revenue generated by medical tourism will help finance what is to be provided for the people of these islands, world-class healthcare at no charge. Il-Professur Anthony Warren, d-Dekan ta' Barts, spjega li Barts kellha bost offerti minn diversi pajjiżi oħra li l-kol ġew rifjutati. Madankollu żied li l-viżjoni ta' Malta s-settur tas-saħħa kienet waħda kompatibbli mal-livell ta' eċċellenza li bih topera l-iskola. There will be a Barts Medical School here on Gozo as part of an ambitious plan to regenerate the provision of healthcare here in your country, and we are proud to be part of it. But now the work begins. We have agreed what it is that we want to do, and we have a shared enthusiasm for doing it. All we have to do now is deliver.